صحت شمع جلالك
ilim ziyafetinin ihtitamıdır. Bizim ilim geleneğimizde bu tür ilmi başarılarda bir takım törenlerin yapıldığı bir gelenekti. Mesela İbn Hacer el-Asqalani büyük bir hadis alimidir. Hicri 852'de vefat etmiş. İbn Hacer el-Asqalani Fethül Bari adındaki Bukhari'nin meşhur şarkını bitirince 1000 altın harcadığı zihninde parasal değer olarak o kadar kalmış bir ziyafet düzenliyor. Hatta ondan önce Hazreti Ömer'den de bir rivayet var. Hazreti Ömer Bakara suresini ezberleyince tabi rivayete göre 12 sene Bakara suresinde duruyor. 10 sene. Tabi bu 10 senelik süre sadece lafzını ezberleme diye takdir edersiniz. İlmini, hikmetini öğrenmedir. Onun da bir ziyafet ettiği, verdiği noktasında rivayet var. Dolayısıyla bizim ilim geleneğimizde bu var. Tezkiyeyi Allah-u Teala bu ayet-i kerimede tarihten tarihi öncelemiştir. Talebelerimizi de aynen bu 4 ilke üzerinde yetiştiriyoruz. وتحملكم عناء السفر ومشقة الطريق في سبيل حضور هذا الحفل الذي ازداد بكم بهجة ونورا. أيها الأساتذة والضيوف الكرام، إن وجودكم معنا في هذا الحفل حفل منح الإجازة زادنا تشريفا. وملا ياسر يالشين بن أيدين من قرية خانقا سيدا، وملا محمد عطاء توقدمين بن إسماعيل من قرية قيرا جعفر، وملا سلمان قطمان بن خليل من قرية خليلا، وملا محمد بشير فران بن حاجي من قرية آجي، وملا مسعد شمشاد بن محمد صديق من قرية بورتقال، وملا أنيس قرناز بن محمد منير من قرية عبلاس. بارك الله فيهم وفي عمرهم وفي علمهم وجزاهم الله خيرا.